Blackpink te hian 21 te hla an release tak lo te an ron sata em ni Minzy sang hi som paruk Aprila 21 a chwa san hnu khan an soidan chuan CL Dara le bom te chuan an pathuma group chula chhunzom zelan tuma Plathar te po an record nualani Masela 21 sang hi som paruka this ben an ni an puan chia khan fans te chu achong chiang he maya engma soilo ko omlo bok nen YG po in 21 this ben an ni tour member te an chat tir lok lo wangin deman hlo hle a this ben an ni chan ni rin chu sang hi som paruka bom drugs vele in ham hnoina wangani an ringa hei hian 21 ang hong le ani hei wang hian Blackpink te po debut tirvat an ni an ringa an hla te po 21 hla ni omamoi Blackpink ten hla an nei chana an ngaya Minzy po in sang hi som hi pakhata Blackpink la as if it your last kha 21 demo zingami an man tak lo atanga siam ani ti in asoya 21 ten heng hla te hi hint an lo pek to wangin Blackpink ladang playing with fire le forever young te po kha 21 track clue an ring boka Blackpink stay po kha 21 te hla tur ni om tak ani a Blackpink te music kalmang hi nang enge ingai vedan